silbi Aling na mapidi-piditi Parang sembek tujuan dekat Niup dan para sunsyul sama Dan bembau sali biak to Di kai sejawan dan syul sapo Warang to isu badito Jakun ko na jagwaran to Inakanto'y guaya-guaya Musika terjuja pinang suatu Wara masonan sika dejo Jeman pidini pian jadagang tayo Tasay putno jeman silbi Aligwa nama pidi-piditi Parang sembek tujuan dekat Niup dan para sunsyul sama Dan tumbang sali biak to Ni kai sejawan syul sapo Warang to isu badito Jakun ko na jagwaran to Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay naku, sinisipra nila doon. Oh my goodness, talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway. Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo. Di wow! Yeehaw!
Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pati pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kontahan ni Suda, 800920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Kayo'y nakikinig sa 98.7 Z Radio. Okay, so dito ko iti Smoke and Barrel Resto Bar. And of course, kita man ng iawis manan. Dito yung upcoming concert forecast iti yes. Aweng di Cordillera. Yan. Okay, Aweng di Cordillera po. Ito no, June 9, para iti dito duwang beneficiary tayo. Nga taga 5 tadyangan to Babangat. And of course, sponsored by the Tropang Poche. And organized by Cap Feliciano Shano Alipda Jr. And of course, to Kag Argis Belogo. Pero siya daw, kiniamay do the 5. And of course, thank you very much kini po Councilor Eugene Gabino. Iti pa nag-sponsor iti printing iti tickets na rito ay ng upcoming concert for a cause sa iti Aweng di Cordillera. And of course, kita man nga pagyamanan mat. Kaya successful mat lang. Nga na ang concert for a cause hadita Smoke and Barrel Resto Bar. Edi Me 5. Para iti dito ay beneficiary ng BB ni BB AZ. And of course, ada iti may turnover 37,000 pesos. And 100% po. Ito yung ticket sales, donations, kan entrance sa Jai Smoke and Barrel Resto Bar. And salamat karito ay nakitinulong nga po. And of course, karito na yung na-care of mat iti donations da. Iti Aweng di Cordillera. Kani Ma'am Anonymous iti Nevada USA, thank you very much. 85,400 pesos. Ading Zari, thank you very much. 100 pesos. To Ma'am Tyrin Pasi, thank you very much. Iti Pagcash mo. And of course, kani Ma'am Ideta Garcia. Iti Agola Anyon, thank you very much. Pagcash mo, 200 pesos. And of course, kani bro Jimmy Banasan, thank you very much. Endagas na piman dito yung studio. Salamat dito lang nyo. Kasama ka rito yung gimatang tickets. And of course dito yung walk-in ang gimatang mala tickets ita Smoke and Barrel Resto Bar. So 100% kasunang turn over tayo ito 37,000 pesos. And thank you very much kini Mr. J. Ito pa nang organize. Onti expenses tayo po dito. Nagbirok tayo po iti sponsor. Yan, once again, thank you very much kanya aming sumusuporta iti programa iti Aweng di Cordillera. Meron siya tayo na watching kini amin. Para dito ang bibuhay ading-dingin. Naka-live tayo iti Aweng di Cordillera page. Yahay! Mazay! Bro, ayan. Kagawad Argis Flores sa Balogo. Iti tadyangan to Babangat. Zoray na kalamente. Pahadi malabim. Manang Janice Flor Colantes, may shout out. Then of course to Ma'am Emily Comila. Iti Benguet Congressional Office. Manang Emily Lorenzo Maxion, may shout out. Master Ahmed Tinong siyan. Sa Corrección Hiyang, may shout out. Tiluwadin.
Relani, and of course, yan, kamusta? Kinesis, Joy P. Mabiasa, shout out. And you will be P. Fianza watching from Bahrain. Yan, thank you very much. Nimbanggo, sir. Nimbanggo oras yung nito, Bahrain. Okay. Yan, promo teman manan dito ay topping events. Yan, present car show, first Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan Pasini di Igorod. Itong event ka 3-in-1 kapsat Kilian. So para itira ito ay car show kapsat Kilian, and of course open entry para iti Baguio Benguet only. Dito vintage cars owners. And registration until May 24. So nagrugin po iti registration na rito. Kaya't malpas ito no May 24. Ada iti minimum registration fee. Can again invite tayo madlang karito second hand cars and trucks. Sellers who are interested to display their cars, trucks for sale. Dapat iti minimal display fee na matlang dito kapsat kay Eliam. Iti aglaklako iti luglugan da dita. Kahit nang i-dispose kahit mabaling kayo. Maumay. Maki-join iti rin ito yung event. And halang event dito dapat lang iti beneficiary tayo dito kapsat kay Eliam. Para ito First Benguet Folk Rock and Country Musical Festival. Mabalinda kami mat nga kontakan apo kini Sir Sindong Talaw. At maawis amin ang Benguet entertainers RN artists po. Ito yung recording artist. Ito yung film maker, producer, distributor, actress, and actors. Kaya dito para mat-iditi car show, kahit mabalin nyo kontakan ni Ma'am Alma. It is 0966-932-2910. 0966-932-2910. Alright, baka ada iti-induldurin nyo dito. Kadadaanan nga luglugan na po. Tumartaray pa lang. At mabalin nyo nga umay i-display. Makinayon o makijoin dito yung car show. Ulit-ulit ka po. Open entry para karagito'y Benguet or Baguio Benguet laang po. Para ito yung vintage cars owners. Dati kat maangay sa Jai Adivay area. Ito no May 26 to June 4, 2023. Sa Jai Adivay area, Wanga La Trinidad, Benguet. So dito po iti program of activities na dito yung event. And ito yes. Ito no May 26. So ito opening dito yung event. Grugi iti oras ti alas 3 sa 80 malam. Opening program and of course car show and sumaro naman dito ay iti Folk Rock and Country. Opening iti Folk Rock and Country Music Festival. And to no May 27. Grugi iti program tayo iti oras ti alas 10 Sapa. Ada iti SIM card registration assistance with the Smart and Globe. Yan. So sponsor tayo po iti Smart and Globe dito yung kapsat kalian. Kaya sumarano iti presentation of car show participants with the car show organizers. And of course, sumalpas na ito kat sumarano mat ti ethnic night with the Benguet entertainers. And of course, sumalpas dito ethnic night kat Pasini di Igorod with the Benguet film producers and directors. And then May 28 kapsat kilian kat agrugito manan iti alas 10. Agrugi manan iti programa iti alas 10. SIM card registration assistance matlang with the Smart and Globe. Kaya of course, to no alas 2 iti malam kat family day.
Ayan, family day out on the spot. Search for natatanging pamilya. Ayan, nadamat iti crusade Christian concert. Ayan, to May 29, kapsat kilyan. Agrugi iti programa ti Hotel 5, iti malam. Yan, comedy night. So, ado ti makita yo dito ay mabuya yo nga comedian dito ka Benguetan. So, awis ng kaya amin kapsat kilyan nga umay agbuyamat. And of course, ito no May 30, kapsat kilyan kat agrugi iti programa iti oras ti alas 10 tagsama all about cars dito inya kan anton alas 5 kat country evening yan dito yung mat nga mabuya dito ay niya dito ay cowgirls in cowboys wala mo no niya ti presentar dito ay. And of course no May 31 kat agrugi iti mat lang iti oras ti alas 5 and runway Cordillera ethnic fashion show. Can numalpas ito kat music and comedy with Benguet entertainers. And to June 1, agro kita iti oras ti alas 5, iti malam awit ng kabataan. Okay. So adaman lang dito young people niya. Awisan tayo dito dito young people niya. Ang Benguet Young Entertainers kunana dito ay. Kaya of course, adalat ta dito ay pasini di Igorot with Benguet Film Producers and Directors. And to June 2 and 3. So, dito yun apo, dito talagang Folk Rock and Country Festival Revival Night. Mabuya yung amin dito ay umay makijoin nga Benguet entertainers and artists. So, okay. And on June 4, kat dito jay finale iti car show with the car show organizers. Kan of course iti sumaran na ito kat dito finale mat iti folk rock in country. Folk rock in country fest finale. Kunan na ito with the Benguet organizers and Tapi event. So, So, dito karon iti program activities. Ito ay nga 3-in-1 nga event iti Tape. And car show and first Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan pasini di Igorot. Ayan. Okay. Kasunak, mabalinda kami kontakan ani Sindong Talaw. Iti number ko kat 0949-411-4126 para karito ay detalye kan of course karito sa Studio nga daduma. Ay pa isa bali matanjay ko background music tayo. Alright, so ito na po ang background music natin. Ere oras tayong kat alas 6:46, 80 Rabi, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Okay, kaya manggarod isagutan iti may sang samiwang manipur pa lang kini Mr. Sendong Talao. So ti kadwa tayong host dito yung event. Iti First Benguet Folk Rock in Country Musical Festival. Ito kanta ng Talao po. Ay ugnan esa ay nanantangad sintalaw udaya kasakot iitawon ay sikadin esa talaw sinadlangit ay binoy buya asak naman mugasat di
basta awak talaw ay inilak anak at musika kabaw kan imisuka asapay na'y masisumsum sakit din talaw siya buy-buyaan ng tungpal si udong kaman bawat iniitaw san layat mo sakun ay tupay san talaw ay buy-buyaan Into by Santalaw, ayak buyaen. Mer shout out, Carlos Salamo. Paulina Ole Magno Pele, mer shout out. Ken Banyatan Bayog, mer shout out. Isa ay mamilbilang sintalaw udaya kasi anas luman muwaday masagang si balasang Hello, good eve, sir. Kala. Lit celebration na birthday na William. Siya banda ni Oling Ayapaw da. masisumsum sa And thank you very much, Manang Emiliano. Emilio. talaw siya buy-buyaan ng tungpal si udong kaman bawat initaw san layat mo sakun ay untupay san talaw ay buy-buyaan tanay watak masisumsum sakit dinumnum talaw siya buy-buyaan ng tungpal si udong kaman bawat initaw san layat mo sakun ay untupay san talaw ay buy-buyaan Dito nga programa katisagsagot karayo ti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, ingan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangibinyuan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wala bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan, hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon nan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay, dapat na dapat bati nga siyam nga minutos kasakbayan ti alas 7 iti rabi Philippine Standard Time, mga kaibigan. And Nana Nora Tavera, mag-shout out. Good evening, Sir DG and all viewers. Shout out and God bless. Thank you very much. Dan de Bildigan Poknade. Ayan. May shout out. Aboy, good evening. DJ all watching and listening dito ay refilling station Lower Riverside, Goldwater. Habang nagre-refill ng mga galon. In God's plan man, DJ Madsala. Thank you very much. Kaya ni Jane Faldian, may shout out.
And thank you very much. Karoon na nagbiboya dito ay YouTube channel tayo. Visual channel. Okay, okay man patawa ito ay surat ina. Napudod ka na ini kalman. Anyway, thank you very much. Amin. Dito ang bibuhay adid ng gaga. Nakayan maawatang kuma no anggay kumapsok nan mata no basikling ko'y makan sinla misaan baken kumasi umi bungata no kumapsok to danan yayaod ko tamapaya no itatakdan ko taman idi kamuyang mo ay mandan ka ang naksikaot na ipadas mo pasensyaan ay anak nulungteng di man kabawang adam to kumapay ang sisiyakan noon ulitan at sa ibang baga malagip mo pa'y abot san kamuyang mo muga-uga ka nuwaday laydem isikasikag mo dasan sisikim dadin laydem at napabalaan adam tun ipilit ay man amusak tanalakay maskaw ng awa baken to kumaod si pandugisam ay man punas sinanlop-lopyak pasensyaan ay alam nudungteng ipan kabawang adam to kumapay ang sisiyakan noon ulitan sa ibang baga wadang to kumaot din oras mo tasayon takot man istorya amok pa'y adi ay adado di ublam at anusam di kataktakan malagip mo abot sin kamuyang mo an anusa sik ay dendeng dadin adam at abot maibaga-baga dan saken at manlam-lampay ka nulong tentun din tiempo And habula met DJ Tiipo Zaywen. Pero skwelan mir shout out para kada kayo nga ina at kanta Happy Mother's Month. Yan, Happy Mother Month. Pero ti amin nga mothers out there. Good evening, idol. Pasyalat man na DJ kakadwa ka natatracking a taxi driver. Dito yung happy home. Yeehaw!
And greetings from Gio Payando. Nakadili kadwa nga taxi drivers. Mga shout out kay amin. Kumusta? Iti Rekos tayo. Kaya talaga rood baba ni Direto yung napinda sa Samiwan. And Sorat Ina. And of course, dedicated to all mothers. Kaya't pumakadaman ang dito programa tayo DJ Special. Salamat kini amin nga si Muporta. Nagbuya ka nagdingyag. Pasensya kayo, tinala daw tayo basin. But anyway, importante ka nakakadwa tayo tatangal daw. God bless all of us. Stephen, stay healthy na po Diyos tiyagina. DJ Al, Aligriba na isbongsal, may watbati, tinaragsak ka nagasa at ngors tiya amin sa kapada. Si Shoes, nalemay si Jal. Bye-bye! Cali, lasang fresh, lasang bubbly, no alcohol, so it's for everybody. I just feel like bubbly. Lasang, fresh, it's so Cali. Yeah, lasang so bubbly, it's Cali.